Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Siapa pun soyong konstituensi. Ini hak bandingkong nasoban kubli ya di Pajba soyong konstituensi di bala penpau ya di start ke jengki banjir enong mat bantai kalau ke jinjok ke UDP ke jinjok ke Pajba soyong. Ipo hidup election you do the jingdo na PDP kurtong kota aswa general election dah tu PDP bakal ni dah jinjok PDP minta sini ke jing di jing Pajba soyong yang lihat HDR Ini lendo. kumpapau hak general election ni kepada Banlong. Nilai ini pa ba ta jingjok ni kepada kurtong ke UDP kata ada lihat HDR lendo. Tinggi so tenat kata ke jing ke Pajba. Ngadu Papua dengan HDR lendo gari lo penting adu bagi peniang yang ni kursa jadi itu ke jingjok ni kawan. Sebab lemar kita jing keren bah. PDP kalau besar bank nak sorka kalau ada job dia kena election soyong konstituensi ni. Baik kita bidang betul. Yang kata ngamla batong ni kumba kalong menta ke UDP ke Trilang atau ke Sorkar MBA 2 dia ngatarai kami dan ya inta kalau dah kalong kat sini kita ka syong kat. Ini perkhidmatan